This is the Deputy President of the Republic of Kenya. Mathaa manini thutha wa mbunge ya bũrũri kũhĩtũkia rĩandĩkithia rĩa kũhagũra mũnini wa President Rigathi Gachagua, mũingĩ ũrĩa wĩikaraga matũũra marĩa menja wa gĩtaro gĩa Kĩrĩma-inĩ nĩ ũheanĩte mawoni megiĩ ikinya rĩu. Tunaona kama ametoa kwa njia ambayo sio nzuri, sababu kama ingewezekana ingerudisha tu Gachagua kae na kiti yake, sababu tunaona makosa mingi katika hii serikali ya Kenya Kwanza. Hajachukua njia ambayo inaifaa, ili tujaribu mwingine tuone kana kwamba mambo yatakuwa sawa. Ona hiyo mambo ya kutoa Gachagua sio kuwa sawa. So maoni yangu sababu Gachagua ameomba msamaha na stahili awache. Na maya ni maundu ma kwenda kuhura gikiro kia Mount Kenya. Mount Kenya ni rugamite na Rigathi wa Gachagua. He's a honest business person. Ni tuikare na njirere kwagirira muthuri uyu aigwo githimine kiria kiagirire na maundu maria arakizwo mothe gutwike arugame githimine na etetere na twike ati gutire hindi aneka maundu maya. Ithuĩ twĩ Deputy President ni mundu very honest, ni mũbiashara. Amwe ao maugĩte ni mamakĩtio ni mayu maria ambunge ao mararĩ namo muthenya wa ira, makiuga magĩrĩirwo kũhũthagĩra hinya ũcio kwambĩka ndereti cia kũrehe ũthii wa na mbere matũũra-inĩ mao. Tangu miaka za huko nyuma Kikuyu hajawahi gawanyika. Ni mara ya kwanza ndio Kikuyu anagawanyika. Sasa Gachagua amekaa chini amepiga hesabu, tangu wakati wa Mau hatujawahi gawanyika, na ni nini inaleta mgawanyiko katikati yetu? Sasa yeye anajaribu kudefend kwao na wanakimbia tu Gachagua analeta ukabila. Si hata wabunge wa Western wote ama viongozi wa Western so wakuje pia watetee Western. Gachagua sio mwisho wa shida ya Kenya. Kama wana serikali ya Ruto kuna kisi wanasema sijui nani atawapatishia kuku ngoko ekereko nyenywa. No ona kuhana ũguo marauga mwĩhoko wao rĩu wĩ kwĩ Senate, makĩmoria matigĩrĩre nĩ matuithania cira ũcio na njĩra ĩna ũma na waragania nĩguo kĩhoto kĩoneke. Senate wakiamua vile wataamua, koti iko na mamlaka ya kukatana na Senate na kukatana na bunge. Tuikare na njirere kwagirira muthuri uyu aigwo githimine kiria kiagirire na maundu maria arakizwo mothe gutwike arugame githimine na etetere. Ngwenda kuria Senate, the upper house, muthuthurie maundu maya na njira ya uma. Ona jamaa atuondokee. Wakenya wako wengi wamesoma, wanaweza kaa kwa hiyo ofisi. Hata mimi mwenyewe naweza kaa kwa hiyo ofisi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Waboi.